Pravi ovdje. Dobro kad za mravce, radimo to dobro. Zaletiš noge ravne, ne leži na leđa, ravna na ruke. I dignuti uzdu jako visoko. I sad još nekako treba dignuti jednu nogu ravno visoko gore, jednu antenu. Drži se ravno i noga mora biti ravna i donju i gornju. A nemojte mi pogrčiti do donju nogu. Visoko, visoko. Evo janje, ajde, može janje. Ajde, čuvaj se janje. Hop, 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 hop. Hvati nekog janja, okreni se malo na drugu stranu. Evo da, vidi kako provati. Pa malo opet na drugu stranu, samo te zeze, i njih zeze malo. I niža zeze, dobro. Pa odmah najlični. Daš noge i spustiš se ravno, ko može najravnije noge imati, spustit se najniže dole. Spustit se najniže, hop, drži, da vidimo. Evo ga, pušiš dova, pusti ruke. Na leđa, 1, 2, 3, 4. Šta se ti od danas? Zeleni. Pusti se, spavaš. Do 10, 1, 2. Gure. A gdje su ruke? Vidi nam je dlan. Tako, tu, da se držiš. Sad. 3, 4. Ne smijemo tu, rekao je strica s vani.